Serani sira ladum participa iha misa agradecimento takatinan tuan rihunrua ronulo resing hatniang tamba udang bot. Tir observação jornalista TV Timor Post terça-feira kalang. Loron tonulo resing ida fulan dezembro tinan rihunrua ronulo resing hat iha Capela Sagrado Coração de Jesus Relacoleta em município Ermera. Igreja Laran serani oito andet tamba natureza la fobiban leu husi udang bot. Iha homilia amo celebrante Padre Domingos Manuel Moreira SJ hateteng. Misa agradecimento idane khusus sarani hotu atu haluhang hahalok at pasadunia no continua cria história fon e atinam fon rihundua ronulo resin lima. Tina nia. Deduni primeiro que ita tene atu misa takatina nia ita tene kata ita morisia tinan tua kata agora se tinan tua experiência da experiência nasi tomatan ita halo o ia rumah ia família ia escola ia parte serviço história ita experiência real história e história real história tu ita Liona Eduni saya história no tenemos la memoria ida. Se memoria ida tamba ita tina ida toma kita kolekta experience hoy. Ita memorias dia ne experience ona. Ne sai as memoria ida. No quando sa memoria ida berarti nessa tahu ya fatida, tahu ya kaputa, tahu ya fuel. Atau ne kita tahu bah tinam fo kita bela, dia tinam kotoran hal sana. Jadi tinam oin ne, tinam orang ne, atau lagi adi adalah. Jadi buat saya memoria ida. Jadi kita tu tinam oin mai ta refer cara pada ne. Jadi saya nasi memoria ida, tinam tuan ne, saya nasi memoria ida. Jadi tahu itu saya história ida, saya memória ida, nebe tinam tuan dia marca experiência moris. Nebe ni lalamo dia marca uma experiência moris, experiência vivida. Essa experiência moris ona. Kita hacemos lá dia. Experiência dia nebe de liona, kita agradece, engkau experiência lá dia nós kita testemunha fati. Kapan dia kita saya dia, dia setiap memori, dia historia kita nunca luar. Ni kita semua dia. Jadi kita kalau lakoi kita simulate, experience ni kita lihat kita simulate, kita simu lima dua, kita simu kena kaputa kena iha awak kita, kita simu kena buang. Tambah so experiência sila tinam tuan ini, história, memória, no experiência de vida kita simu. Tambah kita simu, maka kita ia força tu iba oi. Kita dia, kali simu ini. Ane saya fatu, saya bebang, saya nah bot dia baik. Tapi kita simulasi, kita kerana kita mudah emang merawat Tuhan ini kita simulasi. Atau kita simu, kita akan rese, atau sila nene experience nene rahela, nene memori, historia, experience vida. Tapi kita continua pak moris bawa ini fakir. Kita lebih hermetic experience Tuhan. Saya kita bawa ini. Jadi ni, kalau kita tinam fo, abang, kita tinam fo, kita asal oi, dorang tomat ini, aku bisa hotu. Portanto, misa agradecimento takatinan rihundua ronulo resing hatni. Ho apresenta relator e o presidente Capela Sagrado Coração de Jesus Relacoleten, Cesaltino Soares, basrani sira molokida idak fila bauma. Depois mostram 94 horas
70 centavos nih kalau kebanyakan kita sosa din ba $20 million kita sosa kita mungkin $18 kita sosa sekarang $1.25 centavos enak korunnya $19 strictamente kita $20 essa bolsa $8.50. Então nós estamos em $25 para só se sabe que na cidade do Rio menciona e era lá com nós pula dentro do banco de para o povo natal né selo transporte $25. Isso está na formata do dia $18. Tem a porquinha do vida, $18. Depois kita apoikan pulva solo oskannya $50 para pasangan teman-teman. Terus kita rayu tahu sama perasaan anak-anak yang boleh yang $20. Terus statistik balik. Então você tem outro nem ini salah Osan be musika di kapel ne hela $4.25. Sama ne maga tempat harus diskusi berbuku itu masih jelas dan ini prepara generator atau segurasi bila bele force tambah itu punya osan itu sama nih $2 Sosa ini bakal harus lalu harus kira kalau kita buat serbalu juga sisa tanah tu kita lalu ini kita buat serbalu belum kopi harus kita katakan tidak atau kita. Enquanto missa reloram tolong resingida fulan dezembro kalang ni, lau hodiak tambah hetan segurança máximo husi membro THS-THM, husi Railaku Ermera Melania Conceição Televisão Timor Pos. Janela informação ba emohoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.